nga kermen scam bapilawan hangne kamsendei piwan bansa sngi hangne nrei pidon da ka mensim nakata daw pilawan hakine kisngi tingai kubleru ya i ba Stelin ubadei u kandidat jongka NPP parti na mau kerwat bat nga kermen scam ba mairu hakane ka arjar arfulai kan sapoi saka thong tingai ngai kubleru ya kinong kitkam khamtame jongkane ka blok kibadei ki parti kibadei kinong kitkam kibarim lada ukpa ubeng lada ukpa uit ya kikun kamut kakam kajamru kayaj baik nakata daw waladang idon kibun ki parti bangiatre lang hakane ka sorkar MDA ndre hadu sansnem sausnem tam menta nila yaj baik namarba ulidar jongkane ke NPP uday ubriu babha badu batre daga mensim nakata daw nila poisa kathong ban penkut yakane ka arjar arpuar klempep nga kermen skemba ngin poi be hadu bandakut banya trelang hakane ka MDA tenata daw nga kerpat ya piki pajba baga parti NPP jongi kamdesu ka parti garo kumbaki keno nre kala dei ka wei ka parti ka balayo ya ka nam baga dei ka national party kadei kabala itu daka central daka sorkar pedeng nakata daw hakane ka north east jongi kadei ketangka parti jongi kabala itu daka sorkar pedeng wat ka asam kat katu ka jinghe jongka asam kat katu ka jingbun kiamle kat katu ka jingbun KMP ndrei ya ka parti badai hapo asam kampat yo ban itu daga central body kadai ka parti kabala itu da baro ko kistet jongkari baro kawai niladon ka office hapo Delhi bat sen nginsa don ka office kabadei jongla jongru nila persang beta banwat yaki kendo banyo yaka office kabadei try sendon dalajong ndre menta ngidang yo ka office kabala ai benta daga central government tenakata daw pimdei ban sngotu bakla bakane kadei ka parti bayalam daw garo kamut kadei parti garo ndre kadei ka parti jongi ki Meghalaya